kwaku kwaku ningi yu nikana wethe yu number 3 ni kiveti chono nduka kuikala nacho kwa jau kwa mwene mwika kumana kiveti kwa au mona so maisha ni yani kana wethe we mwene number 1 mpaka wethe we na mbesa yetawa ingotole silingi sendi number 2 wethe we na wake nyumba neza ngino ambe kwa na mbesa wake nyumba neza kwaku yu kwaku balogeta kwaku kenuka magaya ndio kuona mena nyeba hata unimenu kama ndako makwa inya mao December ogewa mundu wagulwa we kwaku neba kwitu ni wagulwa kwaku so number 2 amina kwa kangomba yu 3 twana na you number 4 no wike my investment ya su number 5 witho wakalika kuneka na withe wetelebota umealangi number 5 uje kata mwana so kwa tiemanga Kilimani yui kote manza yu maisha alaja visualekala nika na withe no that we mwene now you can imagine when mbesa when kiveti when investment na when mbagangali motoka uzola kunera visa wino wa jamaa ino tu no wa jamaa ino so you earn everything ila mundu tunakwithiwa ayenda nika na eka maisha muyane yini chao kingi Umanzi yes Jarvis nono jamaa uzuna muziza ndaye katika 40s na miaka 40 ko ena mbesa ena kiveti ena siana itatu tu haya ena ngali yani maisha la mundu utona kwithiwa ayenda yunda biweta mundu Jarvis umalukire nzengi ukamanzi chao ela kiveti kebu nomba wena cho ela ni siana ndo yaza nomba ndasia ayeza wendete kwikadi kiveti mbeke bata na kene kaje no wonie otumane njoni otumane azamba kwita my love I cannot imagine that it is you my love uzenzo la ndikuitaji unyi so ona ndikuitaji ndikuitaji my love ukuye mundoni ena kila kindo cho Jarvis ndatuye mundoni aguye zuti no yani ndio rani anyway data kuyo mundoni yu ukuye mundoni ajambizo kwita my love hata kama wewe ni ulikuwa nini ona no ukuye so you Jarvis nicha kuingita mundome withoyenda ela wina kila kintu cho mundu withaenda ni ko ti la si uthi nyaume watukonia nini ni kindu keto atama tuweka na atama ume ingito tuna meeting tuweka ni atama men's conference kendo jambe men's conference kendo jambe nikana wale kala no wako koma no tuno tuwalukile yona yani na auma maisoma pesori ngona ya mondome ti Jarvis na ngaine na God forbid Jarvis no to aita katanu na watu akatanu ekala na kewethe ya keke babe katanu tikela ne uanjenda katanu ne kwa je reality kwethe akina ke babe katanu tikela nenda gono waza muoni watoa muoni yukatanu wa mutia na siana ile wai balabe muoni wai wazia inge 3 na maundo manga inondo maimamekana mwile na mweni waguti wa akeli yu covid yoka na nondo wa complications mada mozu wa akeli oka etwa nezikila kinethiwe imagine mondo mokozu aikwa atieka na ka 1 week mutumeona anzoni siyake ona ndekwe uono aiweta imagine ola mondo moka wambe ola katanu waguyu eyu miena asia no kwoza kana kaka nini aye na amotsa monze yu maze okabandu bamwe uone kieko thina yundu waungi ayoza ola mozi wambe watie lakini akazengi no tuithi atu no tuithi yazi akilasi zeta ozie ngombamu ni wandi ya vina kinu kana kimama damono ambe ukueta yazi yawo mume ni wa musupport ya na wethi yao na alio musupport katanu no kumukulia we no tumiye ngane kindu no tumiye muweni kinu no bona lakini ngoizo ndi